pati le tua le nei tai au. Hallelujah tina. Ave sau langa pati le tua le nei tai au. Hallelujah. Tfata lo fat. Le paia mali mamalo tato e kalesia le nei tai au. Hallelujah. Ya ile tama apostolo ale masiofo. Tfata lo fat le swafa man malo Yesu Kristo. Wow, auna le tua mo lato fale tua tama matina tupulanga tala mo se yo orfana witi o te fata lo fatu ya te oe. Hallelujah. Vi ia le tua le nei taia o le aso fole ne amene. Le aso e whapito mo tina te momoli atu whatai mo tina. Hallelujah. Ta ua oe le tua. Amene ai o te whamalosi atu. Tina. Ia po le tau au ta mau mai la tato vivi I le tua. Hallelujah. Mai o lana fionga e pule a wow. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. O laua fionga e pule a wow. Mai le whavavau le tupu lo umalosi e tu maulo no foali e favava e mamalu le tu mamalu e paia oe e paia le tupo le langi le vau male sami I o vinga o te pese ai vivi ma fa fetai o naua fionga e pule ao mai le favavau o e tu mau le tupu lo umalosi e tu mau lo no foali e favava e mamalu le tu e mamalu e paia oe e paia le tupo le langi le vau male sami I o vinga o te pese ai vivi ma fa fetai e mamalu le tue mamalu e paia oe e paia le tupo le langi le vau male sami I o vinga o te pese ai vivi ma fa fetai o te pese ai vivi ma fa fetai o te pese ai vivi ma fa fetai. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Eu se vivi ai o fa fetai. Hallelujah, Lord. Oh, we worship you, Jesus. I feel my oil. I feel my oil on the fire. Hallelujah, Lord. Praise you.
Tala fa lava, ia malo lava soifua nei tai au, mo le aso whapito I tina uma le Hosanna, ai meisi fo tina uma wa mawhai ona whaafongafonga mai poka lame nei tai au. Ia whaamanuia lava, whaamanuia atu fo I le tua, le aso o tina. O te fia moli atu foi le whawhetai I ma ua foi tina o loa I pou avia, whape foi moira longo, ona oni tina e matau I le tua, oni tina tatalo, oni tina foi e tupu lava la whatutu I la ngaluenga ma la ngaioi, wa ave foi malui o mafia au nei foi ma le tua, ma I o le seo langa manu malo mo keriso. Happy Mother's Day Amen. To our mothers. Thank you, Elena. Happy Mother's Day. I le tina o le nei ainga. O le tina le ingoia Elena. Poor Helen. Very good mother. So, fatalo fatu le nei tai au. Happy Mother's Day. Ia manuia lava le aso sao tina. Ia te o tau uma tina. O loo whaafonga mai tina o le tatu e kalesia. Ale Hosanna I nei Brisbane, ma lo le soifua, ma lo le ngalue, ma lo le tautua, I lo ainga, I le ngaluenga le tua, ai maise le tatou nuu nei o lo alala ai. So, happy Mother's Day, fa mai le tuspa ia o le tina e alofa I le tua, o le tina le e tatau o na vi ia. The noble mother is the one that shall be praised. So we give thanks to God. Tātou te whawhitai ai lea tua ono tina o le tātou e kalesia. Tā tālo whatu foi inisi tina o le tātou ngā luenga o le Hosanna. I isi vaenga, pe iei nisi o lo mau mai nei whaasalaunga. Tā tālo whatu foi ia o tau le nei asu. Ai mai se tina o lo o nisi o loo maua mai le nei tātou whaasalaunga nei aso. E se le maa nei ua sui foi le nei tausanga. Masani tātou teimi nei ua o mai nei tina ua tautau solo ula lole ma mea whapena ao le tausanga le nei. Ia ua whaile ula, isi whaile ula le tina le o whaile nei aso. Awa ua tau mawhai e sefe le tupe. Ia o lea la, o le aso le nei o le tātou sauninga, vi iai le tua.
tātou te whawhetai ai ona o le ngā luenga le lei a tina. O te manatua fo le nei taimi lo tina, ia lo i pou, ia o lo o maua ia i le ngase. E leo toi ngase ua mahalosi. Ua whaingatā ona o mai le whalisa. E o mai ai se taimi. Ia o ia ua valu se fulu tolu ma on tupu alunga le valu whātau sanga. Mai se foi le tina o Moila, o le tina leo Helen. E le lei tele le kuka le tina. E whawhitai atu Moila i lau tau singa foi ai mātou. Whainga le polesi ma le suafai, mea whapena. Ia whawhitai lava i lau tau singa. May the Lord bless you more. O Moila fo i leo whaasolo i whaasfulu, o i le valasfulu whaantau sanga o te tataloa. Ia awane e o ti Moila se i se lauma o no tupona tau sanga. O ngā ese le lei fo i o nei tina malana tautua, o whai fo i o ia matina le tele o tina, ia vi ia le tua ia te o tou, ai mai se lava tina umo le tato e kalesia, tamanuia tele le tua, il tato lau whaalongo le tato sauninga le nei aso. O le pol kalame o tātou le aso le nei. O le vaenga mua o le susu mai le sunga ia Sema Vanessa e whai le lato interview e share i fo inisi o tina i le nei tai au i le lato malanga wha tina i le olanga. Lona lua o le amatoe o mai e fia whai se mātala e wha tatau i au ngā tupulanga o tina ma le whanau e wha la tupulanga o le grandmother, o tina Helen, a solo mai a Helen, o lana whanau, ma le whanau, e whalau i au ngā tupulanga. E mate whai ai le vainga le nao le māpokalame. Ma tatou wawa ai le fina ngalo le tua i le tāhua o le ngaluenga a tina ma le pasi mai lalo whanau. Ia o le tatou pokalame na, o na whai ule o le tatou sauninga i sina upu mai le afionga le tua, ma se talo sanga. Whamanuia le tua lau whalongo. Suafo Yesu, amene. Ia o la whasolo le tatou sauninga i lesi vaenga, o le vaenga le o le tatou foai, o le ua masani tatou i le foai, e tele au wale foai ai tatou ai i le taimi o tatou sauninga, tatou te foai ala i lau taulanga, ma lau sifuruai. Malama foi tatou i mea ia, ai o te whawhitai le tua, ona o le foai, i le tātou foi e kālesia, mai le tusipa i e te foai, i le metau e te wai o loa, the storehouse. O te taritonu ua, o whamalia ina lo loto i me ai whale nganga, o tau mamawhai tātou i vai aso taito tasi. Tasi lea o ngā o le foai, e whanga i lea nganga ma le whātua tua o le tangata. Lona lua i ngā luenga whai e le lotu ma me o lo o tūla i mai, o lo ai le whamanuia le tua e ale le foai. E te loa le vai taimi le nei, ua iai le lalolangi i whaingatā pe o le coronavirus. E masani o na alu i lalo le foai i nisi o vaenga ma nisi o whala potopotonga, a te loa le tato i kalesia. E le o alu i lalo le foai. O le foai e tatou e alu le whasolonga i lunga. O lono winga, e te le vi inga o le tua, o loo ata mai ai, ata ngi ai, le foai ma le whaamanuianga le tua. O le ata leo le tua, e alu i lalo mea le lalo langi, ai alu i lunga, mea whaaleanganga i le tua. Leo te whawhitai atu i lau foai le nei aso, ma vai aso uma, o te leo whaatele atu lau tala lea o lau tala moni, ese le whaamanuia ina o le tatou foai e le tatou i kalesia, e leo alu i lalo. E leo alu i au tafa, ai alu alua i lunga. Ia vi ia la le tua o te whawhitai atu, ma o whamanui atu, e ala lea ona o le tatou foai, i lau foai, e ala le suafo Yesu Kiriso. La whais tatou te talo mo le foai, te manao ia te oi foi, o umana tatou vi inga o le tua, ai la tatou toe vi i foi, e whawhitai atu i le tua i lana foai. Au iei se tasi o loo mana mia le whaamanuianga fo i whaalau tele mo mana onga lo iei tua e lo mana onga i le tua ala au te talo mo le tatou fua i le yaso. Toe mo ini mai o fonga,
tātou te talo. Le tua whawhitai atu le tua le nei aso. Tele ni upu I vaenga o lau a fionga pa ia o lo tautala ai e ala le fuai. O le vaenga lea le tua, pe I mātou te whaawawai le mātou, tapua inga ia te oi. Fetalai fo I lau a fionga le tua o le vaenga o le fuai, e mawhai o na test ai, sua ina ai le tua le meo lo iai le loto le tangata. E talitonu le loto le tua iai nisi o lo whainga tāo na fuai o te talo le aso le nei. Ia iai le whaalinga o le fuai. Ia iai foi le loto wha mangalo le fuai. E iai nisi le fuai o na lo ti ngā loto ini mea o lo le maalili ai. O te wala au le tua le taimi le nei. Ia o te whetuina ni loto wha pena, le angai poloka ai au manuia le tangata. Leo te talo le suafo Yesu, ia li lingi le tua pe o la upu, e sa saa mai le tua pe a matala le langi. A iei se tasi le tua, o loo iai le whaingata wha pena o na fua i le suafo Yesu, o te talo ai le tua ma wha tonu, ngā luenga le ti apolo e alu ese, se I vaai le tangata I manuia e ala le fua. Ka manuia le fua I lau nuu, le nei aso lo mātou te maa. Ia te oe le vi inga whawhitai me ai whaale tino, whawhitai me ai whaale nganga, whawhitai sili le tua o le wha o le tanga. Se ala mai a ke riso le tua, ua wha tupeina le tua le mātou misiona o le whaia lea o so, ma wha so ina tangata a o ina, le tua e le taungo fie, e le cost fua le tua, le whainga o lau ngā luenga, ai ona o le fua I pa ia lau e kālesia, ua wha manu iai le tua ma wha awau lau ngā luenga le nei lanolangi, ia vi ia oe le tua. Suafo Yesu, amene, ma amene. O le lesi vaenga o le au atu iei tātou, o le a o wala awia, le sunga ia Sam, ma Vanessa, o la ua ia la o mai e so atu lesi vaenga le o le tātou po Kalame. So enjoy the service today, tātou whaalongolongo I tau tinonga I le suafo Yesu. Amene. Ia, talo whalawa ia e wha nei asa ua whaataua ina lea mō tina, ua wha manatuina fo I le lalolangi a tō le nei asa e fia whaataua ina ai. Ngā luenga tātou tina lo whai e te tonu e Galesia, a hinga, ia nuu fo I malare whanga fo ia mātou te whamanuia tu ai le asa o tina, ia ave ia o e whai masui o le sunga le apostolo, le sunga ia Asafo Joshua Avia, ia mare Galesia Hosanna Church Brisbane, mātou te wha manuia tu ai le asa o tina, I tina umalawa le Galesia, a pia fōri tina o ngā luenga, wharitua ia Helen, Avia, ia ma tina umalawa sa mō lo whapeo na whaiona mata mai le nei tai au, po fia lava le mea lo e mai mō mai ai, I upenga ta wha ilangi le nei tai au, mātou te wha talo wha atu, mātou te wha manuia atu fo I le asa sao tina I le nei tai au ia te o tau. Ia o le nei tai au lo mātou mafutai fo I manisi fo I o tina o le Galesia, tina au le lei o le mātou e Galesia a Hosanna Church Brisbane nei tai au mātou mafutai, mātou te talatala no ai fo I, ma mātou mawhawhau ai fo I, ma mana tunatu ai fo I. I le tāua o tiute, ma whaiva whatina o lo lātou ngā ruru ai le nei tai au. Ia o le nei tai au lātou ina atu tina nei, lātou te whawhailoa I atu o lātou swafa fo I. Ia manisi fo I tala lo fia talatala no ai le nei tai au. Ai le nei tai au mātou te whatalo whatu, tina le nei tai au. Ia, amaka mariku lai o, tina lai kurimang. Ia, whaftai lava mo le avanua Sam, ia whatalo whātu I le nei tai au, whaftai le li I mo le nei avanua matango fie, tu ina mai mātou te share atu ai fōi, ia mātou te ute whalitina I te tono mātou ainga, ia ma le lei fo I o le atua ia I te tono mātou ainga. Ia e maise fo I o mātou ma mātou tiute whalitina. Ia vi ia le I whaftai lava Sam mo le avanoa. Tai lava sulu, ia, le tina lo so soane e. Tai lava lau sunga Sam, ia whaatalo whaatu I tina uma lava o lo mai moa mai le nei tai au le nei po Kalame whaatalo whaatu le swafa man malo o Yesu Keriso lo tātou li whaola tā alofa ia o lo ingoa o rawatonga whainu ia whaftai lava mo le avanoa.
Ia mole silafia. O lo ungoa. O talitua, whaalele, tongia, mulipola. Talofa, talofa lava. Ia, whaafitai, whaatalo whaatu fo le nei tai au, whaafitai fo i mole. Whaavanoa ino o tau teimi, tātou te talatala noa ai fo i le nei tai au. Ia, fsini mua se tui nātu le tinale i atua, fsini le whamai, o le ale me sili ona whaatau a ina, i logo langa whaletina, ua matua whaafia ina i lava oe. Whaftai mo le manoa, nau suna le au aunga, Pastor Sam. O le mea mua lava e whaataua ina e, whaataua ina mo fia iai. O le mamafitanga ma le tua. O lo uloto whaafitai fo i luma o le atua, i le ola ma le malosi. Ai meiselo na alofa tu noi i aso uma. O lo ola tupu ai. O te whaafitai le atua ona o matua. Sa o vai o matua i le la loto, i le lotu, mata mai e le mato la iti se i o ina mato tua. O le tatalo, o le tautua ina, o le lotu, le eise mea e whaale tonu ai. E le taimi nei, ua o fia, ma o whaafitai le atua, o ne matua, sa whana wina. Ai, o le mea, le isi mea siri an whaataua ina ia tau. O loo whaalongo mausa i le musmusunga le angang pa ia. Wa loo fisoso an sili lea. I le Ioannes ful whaafa i upo e luas fulono. A o le fisoso ani o le angang pa ia lea. E awina mai e le samai lo ungoa. O ia lava na te awa o ia te otou. I mea umalava. E whamanatu mai fo i o ia te otou. I mea wa o whai atuai ia te otou. Sa ili le atua malana ami o tonu. I lo ola au auna ia te ia. Whata awaina ia te au lo tau lua. O lau whanau, o lo wainga, o lau ikalesia, o wa wo. Ina ia mawole fesa o ta inga ma whana. Fea papua ai ma whasoso ai. I le alofa ma le anga le lei o le atua. E whapea foi ona whata awaina ia tau. Le au whainga luenga le atua. O lo lātou launga ina lana opu. Ai mai se lo lātou soifua ofo inatu. Mo le atua malana tala lei. Ma le mea muli e whata awa ina ia tau. O utiu te whatina i to tono lo wainga. Ma le kālesia, a luenga manu. Tō whasoifua. Whaafitai tua, ia le siri foi le tui nātu fo le whare tua ia tonga o le ase me sili ona whaataua ina I lou soifua whaatina foi mo lo e fia e foi le nei vai tai. Whaafitai lava mo le fesili, Pastor Sam. O se mea o fia lava i eilo loto mo o whaataua ina I te tonu lo o langa whaatina. Ona ua avea o matina ua o talia le whaolatanga ia Yesu Keriso. Ua avea ia o matina o te whaia se ngaruenga le lei I te tonu lo ainga. Ua o fia lava, o te fia lava e whaile ngaruenga lea o le tatalo, o le whaailoa I lau whanau le whaolatanga, ia o mautinoa e maua I la tau le ola e whaavau. A fio mai Yesu, a ia o mautinoa, o au o se tina, o loo ngā lue pēa e whaile ngaruenga, e tau I tamaiti, tau le tamā, ai mai se foi o wo mai maasani o e lata mai ia te au. O te fia lava e whaailoa ia le whaolatanga, ma whaailoa ia Yesu Keriso. O Yesu lava le ala le upomoni ma le ola. O langa fia le nei vai tau Sam, tu sai ma lau fisili nei tai au. Whaftai lava. Whaftai tonga, ma nei e telefo I le talifone nei tai au ma le tato fisili. Ia le tina ia sulu, o le ase mea ua sili o nei whaatau ina I lau soifua, whaale tina le nei vai tau, ua e makua ai sili ai o ngai fia. Whaftai lava mo le fesili Sam. O le me sili o na o whaatau ina I lo o langai o te loa foi o lo o maua I le fia le nei vai taimi.
o le mamafutanga vāwala lasare ma le atua, po o loo whaalango le atua I taimi uma. A wā o te iloa, a o oi taimi o pupua ngā mawhaingata, wana o le atua o te mawai le malosi, wana o le atua o te mawai le fiafia, wana o ia o te mawai le oli, wana o le atua foi e malie ai lo mana. A tatou wawa ai le nei vai taimi I le lalolangi I whaingata ma puapua ngawo o mai. O le telo I tatou wale aise fi le mu, wale aise watele le popole, wa vevesi o tatou mawhauwhau. Ai peitai, a tatou whaalango I le atua, a o mai whawhita uli ma puapua ngā, ele ais, ele malue ai o tatou whatuatua, a wā tatou te tali tonu, o le atua, e mawhaia mea o mai lona mana. A wā o lo whai mai le romai valu, a o lona whai upo e torus fu mai tasi. A whai e au o ia mai tatou, o ai se whaasanga tau mai. Amen. Ia, toi tuli loa tu asulu le fisiri lea, ona le ua whalongolongo atu whape o le whataua ina o e lua mawhtanga ma le atua. E whawhiwhea la, ona e whatino ina le lua mawhtanga ma le atua I te tonu o lo ai. Tai lava mo le fisiri Sam. O le whatino ina o la mawhtanga ma le atua I te tonu o lo ainga. Ia avea o se tina e atangia mai iai va venga le atua. Ia avea o se tina e atangia mai iai le alofa o le atua. Ia avea o se tina e atangia mai iai le whaamaoni o le atua. Ia avea o se tina e atangia mai iai le lelei o le atua. Ia avea fo ia o se tina e po le ale vevesi tele mai o whaafitauli. Le mawhai o na malue lo whaatuatua I le atua. Ia avea fo ia o se tina e alofa whaamaoni I le atua. Ia avea fo ia o se tina. E fia mai ia I le atua. Sorry, Josh, can I do that last bit? Ia avea o se tina e alofa I le atua. Ia avea fo ia o se tina. E fia mai ai le atua. Fai mai le pese foi le masani tatou pese ai se. Fai mai. Ai ai e sui se ainga. O se ainga fia. Ai ai foi e sui se tina. O se tina fia. Vi ele li. Fai Sam. Tai lava malo sul. Tai lava mo le tali foi. Ia tina ia tonga. Ia o siri foi lava lea. Tu ina atu foi ia te oi foi le nei tai hao. Pe whape fea o na whaatino ina lau mawhtanga I le atua. I te tono lo ainga, pe ona e sauno le taimi o whano, I te fia le te talo, ma te whaola ina fo iwa maua ona te whaola tanga le atua. E whawhewhea lana e whaatino ina le mele I te tono lo ainga, whawhetai. Whawhetai lawa mo le fesili Sam. Ia o le whaatino ina o la o mawhtanga ma le atua I te tono lo ainga. E a mata lawa I le tatalo. O te fia lava I le tatalo. O le si whaatino ina o a ieini whawhitauli e tupu lo ainga. O te alu I le atua I le tatalo le ngangana ese. O le awala lea o te alu I le atua. A wā o te ilua. Na pau lea o le ngangana e le malama I le ti a apolo. Na o le atua lava maau. O le whaatino ina lea o lo langa tatalo. Pei ona o a mata mai lo o langa tatalo. Mai le taimi mua to a mata ina le kalesia le o le Hosanna. I le o onga o e pasta safo. O lo tama ya safo ma Helen. O ona ola mai le lotu kakoliku. E le masani ya o si tatalo. A o ina a mata mai lo o langa tatalo. Na o saua I lava mai le amatanga se yo o mai taimi nei. O la o penga lea. O a me whale tonu lo a inga. Pe iai fo ini mea o te le fia ai o te tatalo. O te tatalo I le atua a wā o te talitonu. O le atua e au mai e lo sosoani. O le atua e au mai e lo file mu.
o le atua e ala mai e vāwenga, o le atua e maua e whamanuianga i tono lo ainga. E le mawhaila ona o toi alu ese ai, le anga ua o wa ai whamanuianga i tono le maainga ma le tamā. Ai maise fo i o le whanau, ua matua i o le loa whaamatala whaamanuianga le atua i tono le ainga. Ona o te tali tonu, o le ngaluenga whaatina sa o amataina, sa o whaia nei ngaluenga, ma loo whaatuatua, ma loo tali tonu, e tali le atua. Ia o le utali atu lea, ma le whaaloalo lawa Sam, i le ni tae au. Tai tonga, ia siri foi lea, siri foi muli foi lea, tina ia tua, pei foi ona e sauno foi le taimi wa whano, i le maftanga ma le tua foi, ia me se foi le sosoani le nganga pa ia. O le ase whaatinonga o lau maftanga ma le tua, lo e whaatinoina le te tono lo ainga. Whaftai mo le avanoa, Pastor Sam, whaftai foi mo le fesili, tai mo le fesili. O le mamaftanga ma le tua i tono lo ai. O le tatalo e le au noa. Nu me le tas. Tatalo e le au noa. Fai tau ma su e le fionga le tua. Ia uma ele nei coronavirus wa man fai tau ma ele kene se o le faalinga. Amen. Ia avea o matina. Ta ilo wainga. I lotu whale a inga, ia fiafi, matai au. Whaftai ai lelo whasitisili ese o le atua. O lesi mea lea, au mai ai lo loto le mea lea o le maftanga ma le atua. I au ofu i fua le anganga. O le alofa. I au alofa i le atua. Alofa i lo ainga, mai tua oi. Johannes tolu fai upos fuluon. Awa u fa pe lava na lo fa mai o le tua lala. Na ia au mai ilo na tali i pele tua tas. Ina ia le fano se tasi e fa tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e fa mau. Lona lua o le oli. Lona tolu o le file mu. Ia maua le oli ma le file mu o le tua. I to tonu o lo ainga. Fa o le ono sa e fi tama whainga tā o le olanga. Fa pei fa pei can you cut that off? Please. We go now? Ono sa e fi tama whainga tā o le olanga. Fa pei o le ono sa e ayupu. Tātou talia ea na o mele, ai tātou le talia meleanga. Ai sili, ona sailo tātou oli i whaula. I ona pōpuanga i lungo sa tau. 5, o le matalofa, 6, o le anga lelei, 7, o le whamaoni, 4, o le anga malu, Maleiva, o le ami o le lei, o le ami o mama, o fuana i vale anga pa ia atangi a aile alofa o le atua, i te tonu o lo ainga. Mo molko nito, ta upe sfutolu fai upe fitu, o le alofa, e la vātia mea uma, e le aise mea ngata mai ailon fatu atua, malona fa moe, malona on sa. Amen. Ia. Aftai mo le tali foi fasili nei foi nei tai tua. Ia. Pe ona tātou whanongo foi i mori mau foi tina nei tai au ne mātou tala noanga foi nei tūla. Ia. Pe ona tātou whanongo foi pe ona whamaili tina ia sulu o lana maftanga ma le atua. Tā ua le maftanga ma le atua. A wana maftanga ma le atua. Lea ua whaingo fia ia te ia. Ona so soani ia te ia i fi tāma whainga tā foi Ilona foi o langa ia o foi tina ia tonga pe foi na tātou whanongo foi tina ia tonga o le whaolaina o le rona whaolaina na sui ailo no langa i le atua leo ave ai o ia whai matina te talo ia o male o tina umane e tolu
o tina ia lo le maftanga te talo le kalesia ia le mela le taua I lava le maftanga le tina ono latou te talo sanga o lo whaapea ona fisosoani ai I le whaatupuinga le ngaluenga le atua. Ia me se fo i anganga ina ia whaola ina anganga mo le malo le atua ia pei fo le tina ia atua pe on tatalo no fo tina ia atua ile anganga pa ia le taua fisosoani le anganga pa ia pei ona famai tu pa famai no mai le atua le tina fisosoani tama ina ia fausia le ainga o le ngaluenga fo ile ale anganga pa ia lo fai tonu o tatou loto mo tatou anganga sau fisosoani mai ate I tatou ina ia mafai ai tatou tina ona tatou o le tatalo ma fai fo ina tatou sa ili le atua ina ia whapea sosoani mai le atua I whita ma whainga tā leo langa o lo tatou whita iai. Ia o le se upu muli mai a tea fo le neitu la o le tina. O le tina pe o le kelu. Pe na whalongo longo atua I fo I tai au I tina nei. E pe o le kelu fo ngā le kelu ua mea. O le tina la e whapea nāre ngā luenga le tina I te tono le ainga. O ia le kelu e fausia ma tu faatasia me I te tonu le ainga a fale tonu la le kelu e le mau me I tonu le ainga ai a whapea o lae e malosi le maftanga te talo le tina lo whapea foi na malosi le mafuta le tina I le atua malosi foi le fisosoani le tina whalangolango le tina I le anganga pa I fisosoani ia te ia o le malosi foi le ale kelu o lo whapea ona fausia whapea ona whakeluina a inga malava o lo te tonu o tātou e kalesia mo tātou nuu ma lalawhanga. Ia mga luenga fo I o lo tātou whenga iai o lea mātou te whaftai atua I le nei tai ao, whaftai atu le tina ia sulu, tai fo le tina ia tonga, tai fo le tina ia atua, mo le whaamano ina fo I tau taimi. Tātou te talatala no ai I le nei aso sa I le tāua o tina. Ia, manuia le asao tina, talo I whapea na whaatasi pea le anganga pa ia, le nei aso mo na fofuanga. Ono Yesu Keriso. Amen. Whatalo whatu nei aso, nei tai au manaia, Happy Mother's Day I whatalo whatu I tina uma o le tatu e kalesia. Nei aso, o le vainga leo le tatu sauninga ua ho mai ai, vainga muli muli, ia o le matou team lea o le a talatala no atu, ma shea atu ini nai, manatu mani le sona mani fautuanga foi, e whatatau le aso tina. Se introduce la le matou vainga ia o le e to fa le vainga le I ai tina ia moila ia o moila o le tina Helen ia o Helen ia o lana whanau le tu mai o ma ua e to lua ma legally adopted children. So we have our other daughter Lei here, and our other daughter is Vai, that we adopted many years ago. So it's part of this discussion. Au te fia share se fai upu lea e whaatatau le winga o le set up le iei le nei tai au. E whaafonga mai sa Sao Paulo e whaila nāsia singa e whaamalosi a Timoteo. O na Sao leo Paulo. Whaile tala lea Paulo I se mea na ia maitawina. Le mua Timoteo, le lua le Timoteo, mata upu mua, whai upu e lima whamai Paulo. Ua o mana tua le whaatua tua whaamaoni. Lai whailang tala ia Timoteo. Ua o mana tua le whaatua tua whaamaoni. Ua ia te oe, sincere faith that Paul can see in Timothy, ia Timoteo. Whamai sa mua I ai, ia loi o le tina o lo tina. A toa me unike lo tina, o lo taofi, o lo o iai foi ia te oe. Mai Paulo, Timoteo, o te ilo atu, e matautia le moni o le whaatua tua le ia te oe. O te iloa la, o le whaatua tua lea sai le tina o lo tina. O te vai foi o lo o ali mai lo tina. O te tali tonu foi, o lae e ia te oe le whaatua tua lea. Upu whaperitania o le sincere faith o le whaatua tua e moni.
Langa iei taimi e le moni ei lisi whatuatua a o mai le fefe o sola, but it's a powerful, e matautia le tūlanga o le whatuatua le whamata le Paulo, o le set up la po o le whatūlanga ina o le vaenga lea ua talanoa ina le asole nei. E whatatau le malosi o le whatuatua e pasi atu lesi au ngā tupulanga, lesi au ngā tupulanga. We pass from one generation to the other. O le la ua iai moila, pasi atu whatuatua ia Helen, pasi atu Helen i le whanau, o te talitonu foi e whaasolo foi isi i whanau ma whanau. O le tatou, o la o whaila whesili le vaenga lea. E whatatau i le whatuatua po le talitonu ma le ola whaaleanganga lea ia Jesu Keriso. Po ani le sona tātou te whaalongolongo i lātou tautinonga le aso nei, ia la amata la i Puling Sese, o le alofa tunoa, Princess Grace, Brini, la whesili atu nei whesili ia. E whatatau i le sio manga o le whai upu lea na whai e Paulo. O le whesili mo mua la mo Princess, Brini, o ani le sona na ea o ina mai lo tina e ua matua i e whawhitai atu i le atua ona na ia pasi atu ia te oe. O ani mea e te matua i talitonu o nei le sona mānaia a iei se aso iei lau whanau, whai iei sau whanau. Ona e pasi atu fo i leo le whatuatua peinga pasi atu i. Ia, ua leo iei la lesi vaenga o le whanau i le nei a ua lava a leima ma Brini. Se tato whalongo po angi la le sona na maua fo i le tina. Ia ma le tina o le tina. Ia ma le whaife au. Ia o lou awanoa le nei Brini se sauno ia. Lo me i fia mua e whaai po oi. Ma lesi me le me e fia mua e alofa mua lo tina e alofa lo tina mua le atua. O mea uma e fia le me i le whinga ngalo o le atua. O le taimi e tupulunga e vaai lo tina e taula i e whai le whinga ngalo le atua. And moa o le leile ta inga e le ala e savali i le atua. And e fia le me mua. Lesi me o le utina o le tina loto foai. Se taimi i like titi au e tupulunga e val ai lo utina e ave me tele me e ave motangata mo o se me ai masalo le upu mo whaamalosianga lo utina e practice le alofa i le atua and then e whai le mea and e lesi mea tele le mea fia lo utina o se tina whaamalosianga and e kukusa lana tina e toi anga e meet somebody and then e ave le upu e whaamalosia tangata and then o a whai e whaanono se tangata lo utina e whai se upu e whaamalosia and then e sui lana fōlinga e sui o le mo le whaanono and then e sui le pia. Oh, beautiful. Kwa makau ki ala lo tina. Very good. Na mai ana taue Brini la mate le fai poiponga lo na winga wa e fia e vai atu le ainga le lei. En ta ua le foai ma le fa malosi ma le tatalo ia ma le fa encourage for you tangata Brini. Ole se fasili. Afa pela i nale sona ma me te fia lo tina.
O ani te I tau mai ni whātai ta inga manino, real life examples, o ni mea na whaia Helen mo oi. Lai te manatua, e mwhaina e whātai ta ima ia e share mai e mo I tātou. O angi, wakai ka inga. Whātai ta inga whamole mole. Le mea mua o te manatua le taimi e amata le aonga, and e kangi kele o lo uaswa mua. Peita I o te manatua e nofo au lo I tina mo le aso, lesi aso, and o te manatua le taimi e tausia tele lo utina mo au. And le impact mo au e saunga le mo lo u fatu. And le taimi e tupulunga e saunga le mu tele awa o te ilo e tausi lo utina mo au. And so o se student e whai lo o university, and o te manatua tele taimi o te whia wha stop tauwhi lo o studies because e whaingaka peita I o te manatua tele taimi lo utina e whai atua o koe anga e whai o oi e te mawhai, and tele le taimi e le I tali tono o ia peita I lo utina e tali tono mo au. And o te alofa I ate oi mam whawhetai tele mo lo u whaamalo sianga. Whawhetai ia mānei, mālo pulingi, ia la o mai a alei peno ta ua sa atop mai ma ua whatever. O le tausanga te nei na maliu ai le tina o alei. Ia whaia fo si whainga tā le nei taimi mo ia to share ai o le waloto malosi a le la whaile sharing le nei aso o sui o lona tina o te loa o se tina fo ina tausia ui tausanga o tea. O le la lei whawhetai a I lo malosi e te sau whailau tau tinonga lau whesili atu ia oi. O ani le sona le lei na e o ina mai lo tina o lewa e mana oe I e whaau wana ngā luenga le lei e pasi atu fo I lau whanau. Tai lava I lau sunga le apostolo mo le nea wanoa. Yeah, happy Mother's Day to all the mothers. Whamanuia tu la sa tina uma, and manuia fo la sa tina se o tina in heaven. Praise the Lord. Yeah. Mana e fesili nei tai au. Yeah, oni me se tolu o te sa oa o ina mai se o tina I lo tupu ae o lava na whai lo tu o lua whai fo se o whanau. E tolu lava ni mea tā awa sa o hao o ina mai a te ia mua o le alofa. Te loa le alofa o se upu e te le lo na whamatalaina a oni vaenga sa o ina mai se o tina. O le alofa I le atua, alofa I so se tasi, o te tono se o mātou ainga, ai me se fo I mātou nei te whanau, e o lava I ana grandchildren, po o whanau I mātou nei. O te whamatalaina, loto alofa se o tina I le atua, e ala e se fia se o tina e halu le lotu. O te taitono fo I o la mafutanga fo I ma se o tama, ona sa so I fua mai o ia se ainga I le whaolaina. A o le la mafutanga ma se o tamana la ieno na ia mawar whaoratanga. O ila sa peisa whaawau mai lava le mafutanga se o tinama le atua matalia whaoratanga. O le alofa fo I lea se o tina e loto fo wai. Ai mai se lava le tu le I tutono le kalesia le faithful wai. O se mea lea sa o ina mai se o tina o soifua o ia. Po le alava tupe na te maua. E wha mua lava lana sfurua. O te lofo o se mea lea sa e aoa o mai lava ia te mātou te lofo o siblings o ma uso mo tuangane. O le tala te lelea si o mātou tina ia mātou. Whaire sfurua.
E o mai lava lana taimi nei, o se mele sili no o fie fai. Se lo fie e fo le ngata le loto madie ai me se fo le se fulu wai. Se mele sa awa o ina me se tina ia o se simia sa o ha o ina me se tina lo na loto lo fa pe ona ta o el apostolo. E to aiva I mato a o mato tina ia o kasana fa na sa yai o mato first cousins uma lava le ai ngasi o mato tamasa sa tausia ia ele I fa pea na fa pitoso na lo fai ona ola na fa na po o fa na wai no so tina na tausi mai lava ia mato uma lava e tutusa uma ia na ia o le si taimi si lilo na lo fai I mato kausonga ia ai le tusa mato fa na ia a lona luo mea te o ina mai so tina te fia e o mai taimi ne te fia o ina se o fa na o le tautua o se tangata tautua ele ngata I totono le ekalesia e ala le tautua ile feife au te loa sila fia fo e pasta o na yo matu on tangata sa tausi feife au mai lava o mato la iti o le winga la le o la tala o le si mele sa o ina mai so tina o le o langa tautua ele ngata le ekalesia o totono fo so mato ainga ia mase mea muli o le fa mahoni oni mea ia se tolu sa o ina mai se tina o se taitonu fai fo ile fa taita inga le ngata fo ina o siblings manisi sa masani mama futa se mato tina o le alofa ile atua alofa so se tasi tautua fa mahoni le atua tono le kalesia ma le ainga ma ia mawal fa maoni wana I ulava soi fuasi o mato tina te tono se o mato ainga o mato tama ia o le mea leo te fa aftai ainga luenga se o tina fa aftai tina wa e malanga atu le langi awa tu umaya nei fa taita inga ta awa mo I mato te pasi atu ia mato whanau e vi ia li I mea umalava ono Yesu amen. Taya, thank you, Alei. Ma nei te le tau tinonga e toi au le I whai wina la a lei io te tonu la e matamata mai fo isi o ta mai Samoa whai sau wha tau upu fo I le wha halo atu iai ia au le I pasi mai le microphone Ia whaftaila mule manua ia tai tonu lo o mai moa mai fo in whaafonga mai ia Samoa o New Zealand o Australia nei fo ia malo papa ia na te malo si lava le lo fo le li la walu mam ia ai o lo tu mau per fa malo longa le tu ia te oi fa manu ia tu le sa tina uma lava I Samoa I tina fo I fa tu ia tusi ai me se fo ile AOG sa le longa ia matina uma lava I tono se o mato a inga I Samoa o cousins o sisters ma in-laws ia fa manu ia tila sa tina ia te o uma lava le ngata fo ile o New Zealand o Australia nei fo ina yo sisters o cousins ia ma o in-laws fo ina yo sister in-laws manu ia le sa tina amen. Hello. Ia la pu Maya Helen Elena ia o le afafine le o moila o le pesta le moila o fisili mo ia Helen o ani le sona ua e o ina mai lo tina le e matua I te vivi ai le tua e whawhitai ai lo loto ona o lana lona o langa ma le whātua tua na pasi atu ia te oe pe o tala Paulo ia Timoteo. Tell us. Whaktai lava mule awa noa ia olo tina o si tina e matau lava I le tua. O te vai atu olo tina a te talo nei ua amu I au nei teimi lo uo langa le mawhai wa matu te nufo whaatasi maro tina ia o ia o si tina te talo ia ma tele foi o teimi wa o ina mai e ia ma te tatalo whaatasi e leima se mea ma te talo atu ai ma te whaapea e whaingatā ma te tatonu e tali mai le tua o whai ma whaateta inga fo ele ma whanau e le se mea matua manuia ia o lo va ai le va o mātua o lo tina o le whaalualu I e lo tamā a o lo tamā e le ma whaino whaalongo o tali upu lo tina
o le whaamaolalo ia, ua whai wha mawhataitainga, ua whai lau ainga, ia ua ova tolu tasi tau sanga. O le te mana fo i wa ai mai fo i lo whanau, o te awa ma whaalualo fo i le tamale ainga. O lo tina, e tau tua, na ola mai fo i tonu le ekalesia, e ngā lue, e tele fo i taimi e whaamanatu mai fo i lo tina, e mo i lava o lona son-in-law, ai whaamanatu mai, wa ai whaalelei mea ai al whaiwhi au. A wete ai mua, ia. O mea uma ia, le tau mawhai a fo i lo whanau. Ia lo fo i lātou maua se a inga fia, o te lo winga ia na o wa ai i lo tina, o maua tonu fo i mātou a inga, se a inga fia. O ave ai fo i au masitina, au loa, anga maluma, a mio vinali a maua le file mo tonu a inga, o na whaateta inga o lo tina, o te lobo moe nei a inga se a inga fia. Tasi le fisili, o le asa o fautuanga i tina lai whalongo mai, ina ia mawhai o na whaamalusia le o langa whaatuatua ma le whaaleanganga o lātou whanau, ma sawa vali ia alofa i le atua, alofa i le kalesia, alofa isi, ia whaasolo pea i le lātou o langa. O lāsa o fautuanga, Helen? O lo fautua uma i tina uma, ina ia e maua le file mu, le fia, le oli. Ia e whaamumui e su i lau o langa. A iai se whiangainga pe se mafutanga oe ma Yesu, ma le atua, malona upu. E iai whaalinga, e iai lo iloa i tonu i atu oe ono le mano le upu lai wa e iloa. E te tano whaatino i lau o langa taitasi. E te wa ai nei matua matango fia lua a inga. O le ki mela o te loe e tupu le alofa i tonu a inga. Pena, that's my example of a malosi tina uma. E whaamumua Yesu. E whapena fo i o na whire mule a inga. Amen. O e tina alofa. Le lei tele ia, mana ia tele le sharing hele o le tatou lasi lea, o le tina ia moila. Ia, mana ia le point lea sa ta ua va ia e ustai tele le tina i le tama. Ia, kau wha alura i lunga fo il na vaenga ia te oe le tina le ainga. Moila ia o moila o se tina tatalo. O te iloa lai tele a mau mele lei ai ua umal tatou taimi o lea la a tatou whaalongo ai. La ofisili moila o lau whanau lo ngā lulu i le tua, ngā luenga le tua, fia uma i le tua, e mo i le o ato toa foi ai o aia le whaatuatua ngā e pasi atu ia i lātou. O a e te talo i le tua. O hau tala e whai le tua maumana onga e tau i le tua mō lau whanau. Whaftai tu salama noa, ai o te whiatali fisili. O te mō la maana o wa ai, o ma whawhau i le lii. I mea uma wa wana sila fia mea uma lawa e pe o le whetalainga. Ona o whape atu lea, ta mā e lofa mai wa i sila fia, loto whanau. Na ia whapenao na lātou maua le anganga o le tatalo. Wa o le tatalo le marisi anga le o le tangata. So se mea mana o mia, i ole atu e ala le tatalo, i te talia lava. O le mena e alaina o fia te le mea le tatalo. Ona e so se mea lava o te mawhatia ai. So se mea fo i mana o mia e la whanau. O le tatalo lava. Whapenao fo i tono le ekalesia. O te le tatalo na o lava whanau. O te tatalo fo i mole e kalesia atua. I mātua ai maise o whanau. Ina ia mawhai o na tu whaatasi o lātou loto. Ina ia vi ia ai le atua. I so se me wale o taritonu o le tatalo male anapongi. E mawhai ai mea uma. Ia o le mena le whai nei au. Tā le whai le wawe au. O levana o nofo i lunga. Se i whaamole ale tina mo i le maa ngai o lau tau tinonga. Ai, se i whawe mai alau tali. Ngā wailo uma le se o langa talo ma le lei. O le fesili lea sa o whai atu. O angi au mana onga i te whai le atu e lau whanau. Whatai ta inga, e te talo ia kele ang kawa le fau lau whanau. E ke kakal ta talo ia tele angi lato tupe. Pe te talo ia matua i
alo lofa isi oangi mea au tua te tatalo ai le tua lau whanau. Aftai. O te lea tatalo ia tele ni tupi. Wa lai lava sila fia le atua. A tato matitiwa. E whaaloa ina i tātou e le atua. O te lea tatalo foi ina ia mauoloa maua nisi mea. O te tatalo ia maua le anganga. O le whaonga ina i lātou. I so se ngā luenga. A le atua. Mahalo ia, o le ua tātou whaafonga atu. O lana ia tatalo. E le o le tupe, le o le oa, le o nisiamea. A ia whaonga ina le whanau mō le ngaluenga le atua. Ia, tātou patipati mai le nei aso ua whaiwina e fōi le tātou team, whawhitai tere lava, tali tonu wao ngā le nei. O i tātou Happy Mother's Day, ia manuia lava le asao tina, whawhitai tina, manuia fōi le tōna i le nei aso. Suafo Yesu, amene. Amen. Ia vi ele tua o le vaenga mulimuli nei o tātou sauninga, ma lo lava le ono sai. Whawhitai le sunga ia Sam le latou panel group, ma nei e tau tinonga tina. Ai mai se fo i le matou vaenga le sa share atu le talaanga o le pasi atu o le whātua ma mea lofa whamanuianga i whanau. Ai o le vaenga whai ule nei. Le a whai atu ni nei manatu e whai wail tātou aso e ala lei le upo le atua tātou whafonga iai. O na tātou whasolo ai le whai wina o le nei aso mānaia aso whapitoa tina. O le a uwhaitawina ni tusi se tolu ni whai upo te fia whai tau. Whai eise manatu mō le nei aso whai waile le aso tina. O le salamo se lau whāsfu ma lima whai upo e whā. Salamo se lau whā lima whai upo e whā, whaafonga mai ai. Wha mai tā vita, e vivi atu le tasi tūpulanga i le tasi tūpulanga, i au ngā luenga, la tau te whailo atu au mea mamana. Wha mai tā vita, e vivi atu le tasi tūpulanga i le tasi tūpulanga, la tau te whailo atu ngā luenga le tua, ma la tau whailoa mea mamana, e se le tā ua le nei whai upu. O lona winga pe ona tau sila le aso le nei le tā ua, o le pasi atu o whamanuianga, ma whamatala atu wawenga le tua, mai lesi tūpulanga i lesi tūpulanga. O le olanga lea Israelu, mai o le whatonunga fo i le tua, e o la i aso nei o se mea tā ua tele ia i tātou, o na tātou whaia. O le si salamo e fitu sifuruma le valu, whai upo e whā, toi whapea i fo i la i o le tala le whai salamo leo salamo asafo, wha mai tātou te le nā tia i mea i ala tau whanau, e le nā tia i whanau, ai tau atu i tūpulanga a muli, o vi inga o le atua, malona malosi, ma ona wawenga na i whaia. Wha mai le tusilea, whai upulea. E le te tau ona e nā tia mai lau whanau, e te tau na tau atu i le tūpulanga, ma lea tūpulanga, e o i le tūpulanga a muli. O ame te tau. Wha mai tau le vi inga o le tua. Lona lua e tau le malosi o le tua. Lona tolu, tau vaenga o le tua, vavenga o le tua. E iei le fina ngalo le tua ina ia mawhai, o na aua ne imisia, o na whamanuianga matala i ona vavenga, ma o na ala. E te tau o na pasi i lesi tūpulanga, Whamai le tua ia Mose, a tau no nofo whai i mātua, a tau no nofo ma le whanau, te tau no le whale. Pe o i whafo, pe momoe, pe tūlai, e te tau o na whaia lava ngā luenga lea o le pasi atu o le tala i wawenga o le tua, i le whātua, o manuia, o le vi inga, ai le ngata i lea, o le malosi o le tua. O le tusi lona tolu, fia whaitawina, e maua mai lea le Timoteo, lua le Timoteo, lona mata upu mua le whai upu e lima, e whafonga mai ai.
Na saule asia singa Paulo e asia Timoteo, ona faila i o le tala lea Timoteo, na o mana tua le whātua wha maoni wa ia te oe. Sa mua iai ia loi o le tina o lo tina a toa ma eunike o lo tina. O lo ta ofi o lo o ia te oe foi. O le mea lea o te whaanaunau atuai ia te oe, ia toi whaamumu le mea lofa, mai le atua o lo o ia te oe i le whae atu o lima. Ua watu le whaamalosia Paulo ia Timoteo. Vai atu Paulo pe ua wha vai le o langa o le tau le lea, o le li le titi leo Timoteo. O na whai atu leo lantala ia Timoteo. Timoteo, o te manatua le whaatua wha maoni a sincere faith. Sa ia ua ia te oe. I loa atu e Paulo le tāua ma le wha maoni o le whaatua le i te tonu o le tamalea. Whamai leo lantala. O le whaatua lea sa mua i ai lo ia loi o le tina lo grandmother. A toa fo i ma lo tina o lea wa o vai atu o lo ia te oe. O lono winga mai nei tusi mai le afionga i le whenga inga tuai fa solo le whenga inga fou na amata mai a Mose le finangalo le atua ina ia a o matua e pasi ma whaasino le whanau i ala o le atua. Fa solo mai le onga tonu le tusia salamo o tatou wa aia o whetalai le whai salamo. E le ngata ia tavita a o asafo fa mai le tala le au whai salamo ia. E te tau o na pasi atu, te tau na vivi atu le malosi o le atua, mana o le atua, whamanuianga le atua, mea umana whaia le atua, e te tau o na pasi i lesi tupulanga, ma lesi tupulanga, ai mana i le whaapunga le salamo e fitu walu, e o i tupulanga a muli, o a tupulanga a muli. Tusa o tupulanga o aso nei, ma tupulanga o le lumanai, o ai lava au ngā tupulanga, o le finangalo le atua, e te tau o na pasi e mātua, lana whe au, ma ona manuia, ona wawenga, lona matautia i tupulanga o iluma. O le tatou, o lau whamalosi la i le asole nei, peina na tau sila fia, na tau sila mai i le matou group le sa whamatala atu, e pasi mai le tina matua, i lesi tupulanga, ia Moila, ia Helen, pasi atu ia Princess, ma le whanau laiti, pasi atu ia Adele, tu se to whau ngā tupulanga ia. Pasi atu aila ia o manuia o le atua. Masalo o le fesili, o āmea e te tau o na include po a fia i mea tātou te pasi i whanau. Langa iei teimi e pasi e tātou, nisi mea e le tusai ma le finangalo le tua. E ei tātou winga whale ainga, winga whale tangata, sa tupu mai ma le tangata ia. A o tātou tusi sa whaitawina le tae aole nei. E ei mea mana o le tua e pasi atu. O le mea mua o le whatua tua. Whamai Paulo, wa o vai atu e whamaoni lo whatua tua, e ei si whatua tua le whamaoni. E isi whātua e mamate, e isi whātua e le laiti e le ola. O le whātua whamai e tupu e ala lea i le tau longolongo, o le tau longolongo foi, e te tauna i sesi e tau talatu. Tala lea Paulo ia Roma. Ai whamai la i tusia sa tātua whaitawina, e pasi atu whamanuianga le tua, pasi atu vi inga o le tua whamai ia e vivi atu, o lono winga, e te whai i lau whanau, e matau tia lava mea ngawhaia le atua yasoia. Yaso mātutupua e malatamau le ainga, po is whataita inga lea, o te vivi atu i le atua ona o nāmea, o lea ua tauva ai le tātou manuia, o i nā e whailo ai le malosi, o vāvenga, o whaamanuianga, o le whātuatua, ma le matau tia o le atua. Mātua ai mai se fo i le neia sā o sā tina, ia whai lea mau, wha moe, ma mea wha numela tasi a te oi.
va ai so se avanoa e pasi atu ai ngā luenga mamana le atua I lau whanau. O le fesili, e whawhewhea ona e pasi atu. O whea, o a whea, e whawhewhea. Ona whātaunuina le tiute mai le atua. O le tasi le tiute o tātou, o mātua. Ai ile wha tātou aso le sātina, o le a wha focus lau tala I tina, o le ngaluenga mātua, a o tina, pe o le tala Paulo whamai. Timoteo, e matau tia le wha maoni o le whātua leo te vai a te oe. O te loa, o le whātua lea sa I lo grandmother, o lea foia ia I lo tina, ai o te tali tonu, o le nā foia te oe. O lona winga ta umai ia te au, mai tātou le aso le nei. O le whātua nei mātua, e mawhai o ngā pasi, the same type of faith. E ese le koe ngā whātua le e whamai, o le whātua whamaoni, I le whapalangi, is a sincere faith. So that means e ia isi tua I ngā whātua, ai o le whātua e whamaoni, o lona winga, o le matua I loa atu e tangata. E loa e tangata le whātua, peila o whamai Paulo, ua o mai tawina, I can tell, I can see a powerful faith, a real faith, a sincere faith in you, that it is being passed on from one generation, I lesi au ngā tupulanga, o le whasili, e whawhea ngā pasi. E lua, e tolu mea o te whia, whamalosia I le asol nei, I le pasina o le whātua. Mumua, e whailea I le whale, e te tau o na pasina ma whaatinoina I lou ainga. It must start at home. E tāua tele, whamai le tāla le tuspa ia le tātou tusi mumua sa whaitawina, long na lua, auane I nā tia mai lau whanau. We should never hide the blessing of God from our children. E tupula e whaatau nula oe I te tonu o whale. Oso nei, ua tele ainga ua pisi ua tātou iai se lalolangi e matua I pisi a, ai te loa, a e wha mua le tua, e te wha mua fo I se taimi, e whaatau nuai le tiute lea mātua. Ai mai se I le tala I tina, o te wha malosi le asore nei, su ni vaenga, va aini taimi o le vai aso, e te nofo ai ma le whanau, ma wha matala le lei o le atua, wha matala vavenga o le atua, wha matala wha manuyanga le atua, wha matala lau wha tua, I mea na sefe ai oe le atua, a wai catch e pue mai lau whanau. O le si mea, e tātou mautinoa. O aso nei, e māsani lava o na I te tonu ainga, e tofu ale ainga malato winga, malato mawhauwhaunga. There are different mindset and different ways of running families. O te whamalosi ia a vea lea fionga lea tua, e whaimata I ala taua, e pasi atuai. I lau po le taimi I le maua mawhutanga fo I mahelenia, I tausanga ua over le tourist food tausanga. Sa over ai ma o maitawina fo'i, I mātua pe o le tina ia moira sa tau vavai ai le asol nei, o lana ngā luenga o le tatalo ia, o le toanga le lo matua tatalo. O aso nei, o te vai, o Helen la o lea ua whai e ia, o taita e ia le mawhutanga tatalo le ekalesia. O te vai atu fōi la, ua amata o na pasi I le whanau. O le mea taua la lea, ia tatau na amata I le whale. O le si mea lona lua. Whamai le tā la le tusi lea le lua Timoteo le mta upu. Ua mua whai upu e 5. O I, e mawhai ona toi excited ai tamaiti. O I e toi whawhanu mai ai le whanau, e whaatau nuu le wala aua le tua I lātou o langa. Whamai o tau whaavai Timoteo, ona whamalosi atu la I o Paulo. Whamai le tā la Paulo, ia toi whaamumu le mea alofa le iate, o le tasi leo tāua, e amata mai le whale. O I e te toi a watu ai le whaamalo singa I lau whanau, ia ola I lātou le whaatuatua ma le finangalo le tua. O le mea la lea e tāua mo tātou, o le lona lua.
E le ngata I te tonu o le whale, ai te tau o na pasi ma whaatau nu ule tiute I te tonu o le lotu. The home and the church. E tāua la le vāinga, a tatu wawa ai le tala lea ai tu mai se I le tū whale e kālesia. Tu sa o Paulo le whaiwhi au. Ua sau la le whaiwhi au o Paulo wawa ai atu le ainga. O na observe whamai ua tilo tilo o Paulo le ainga le whamai Timoteo. E matau tia lava oi. E matau tia fo I le tau ainga. I can see what is going on in your home. O lona winga, e le ngata I le ainga ai te tau ona iai le lotu. E te lo oi. E whaingo fia nei loa e le whaiwhi au, le atmosphere, the spiritual atmosphere o le ainga. You can read by looking at family members. E whapena, e le whapea tātou te o, ma whamasino lea, ma lea, ai te loa le mea o lo iai le ainga, e ala le I lou wha longona ma lau wa ai wha lea nganga, o le wa ai lea Paulo sa wa ai ai, I lea fo I ainga. O le mea la, ia tātou loa. E le ngata I le whale, ai ei fo I le tiute le lotu. Ai ia tā uana si le fia. E le o le lotu o le lotu e lona lua, ai a mata mai whale. O le mea whaingatā aso nei, ua pisi le tele o unga li I ei taimi, ua iei tātou I le o langa wa iei nei. E iei nisi a inga ua le whaatā ua ina le lotu. Le o mai whaatasi, o le finangalo le tua, o lo a inga lona lua lea. O le a inga mua le whale, o lo a inga whale nganga, e a mai le whanau o I, e a mai lau whanau. A o atu le Sunday School, a o atu le youth, e iei ia vaenga ese, e mawhai o na whesoasoani I le ola o le whātua tua le whanau. O nisi ungali, wa sease a mai ia whanau ia sa, tau leo mai lotu ia sa. Ai sea, ua wha mua isi maumea, po taimi o tālonga me whapena, o te loa e tāua fo I mea. O te loa fo I, o lo tau mawhai mātua e whausia maisi vaenga o leo langa o le tamaititi. Ai te loa oi, a e wha mua le tua, e whai e le tua vāvenga I lau whanau. Ia tau mawhai ma e te talo ia wha mua o na a mai lau whanau I sauninga ia sa, ma o ina tasi lea awala e mawhai o na pasi atua I le whaatua ia te oe I lau whanau. O le melon tolu, e le ngā o le pasi o le whaatua le whale ma le whaatua le lotu, ai te tau o na whaatino ina le whaatua. E tolu la ia mea o na ufia whaamalosia le aso le nei, ua lata foi o na whaawina le tātou le tamai whaamalosi le nei aso. A o le whiau mo oe, ia pasi le whaatua I lau whanau. Whewhai ai, e whai le whale, e whai I le lotu. Tau ma whai I aso uma, vai aso uma, e mai lo a inga I le lotu. Leanga o ina, tasi lea awala, e wha ngai oi ai o latou me alofa. O isi wale o mai le lotu, o ina, ai o le mai I le falsa, o se mea tāua lea o wae piolaim, ma exercise me alofa tamaiti. O le mea lon tolu, o le whaataunu wina lea, ma se manatu muli, o te fia wha o ngase si tala muli, e ele tala muli leo te fia, wha umatuaile nei aso. Iaso la, ia Yosua ma Mose, tu sa otasi le ata whale e kālesia ma tutonu. O Yosua o le ata lii whale nganga o Mose. Ina ua uma ia Mose, o na taitaila I o Yosua. Whamai lal tala le tusipa ia, I le tusi atoa na Yosua, I le o langa atoa Yosua. Ina ua o le whaewina o lona o langa. Whamai lan tala, ia o tau filifili a o au nei malo u a inga, ma tau te sava vali ma au nei le tua. Whamai la ona uma leo langa o leo lo Yosua, uma atu foi ma lea unga tupulanga I lo Yosua, o na o ola ia I lesi tupulanga, sa iei le wha le tonu, whamai le tusia le youth, o le whamasino o le mta upe lua le wha upe se fulu. O na tupu mai le o lesi tupulanga, ua le iloa I la tau le tua. Na le fia le tua ina, o lona winga, ua fail
Lesi au ngā tupulanga I luma atu e pasi le whātuatua. O le whiau mo I tātou le aso nei. Mātua, ai mai se fo I tina o I lātou e masani o na lata I whānau. Whai lau tiute. Whai lau ngā luenga. Pasi le whātuatua ma whamanuianga le tua le whale. A mai le ainga I le lotu. O na tātou waaila ia ua whaatino le finangalo le tua. Ia whamanuia le tua le nei aso. Manuia le tō na ia le aso sao tina. To e whamanuia atu le tua I tina uma. May the Lord bless you. I le suafo Yesu. Amen. O la whai wina tātou se te talo. Le tua lo mātou te mā whawhitai le nei aso. Talo whapitoa le tua mō ainga. Ia iai lau whamanuianga le tua. Le nei aso o whapitoa mō tina. Whamanuia I o latou. I o latou ngā luenga le tua. Whawhitai ngā luenga tina. Talo tu atu le malosi. Tu atu le tua le whātua. Tu atu le tua le taritonu. E whaawawai o latou tiute. Mato whalongo le nei aso le tua le tāua le pasi o le whātua. Wala au le tua ia whaamangalo I mātou. Taimi ua le whaamaoni o mātou tiu te whai. A ia vea le nei aso fau le tua. Mātou te wala au atu. O te wala au atu le tua. Ia iai se āmatanga fau. Ma whai o na mātou vaai I whanau o tutupu I le whātua ma le manuia mai atu. Oe, mātou wala au le tua le nei aso. I le suafo Yesu. Amene, ma amene. Whamanuia le tua, I le nei vai aso, tātou wheiloa I le vai aso fau. Amen.